Kasamoy Leaka Jongkalumpung Nongstoin District Sports Association NDSA Premier League Football Tournament Arhajar Arphulai Arhajar Arphusau Haka Kerdan First but Super Division Kalapoi Shikabakut Hakaba Haka Kerdan Super Division Yakanam Ladu Lakur Daka Khliehmawlieh Youth Club Katba Haka Kerdan First Division La Yoban Kur Daka Nongstoin FT Haba Pash kajinga kun bakat du jong ka Super Division kabla long hapdeng ka Khliehmawlieh YC persya ek pendeng ray SC kala long ka itanat ba ha ka ba kajinga kun hapdeng ki tegi artli ki kenhon kala kutno hapdeng kajinga khat klemda don bayo thep gol Haba ken de ki point ka Khliehmawlieh kala yo hadu arpulai point katba ka pendeng ray SC kala yo tang arpo point Katba haka jinga kun haka kerdan First Division kala long hapdeng ka Nongstoin FT persya e kamau yong pendeng rei. Ka Nongstoin FT kala yok ban kuri ka nam la du hadin bakalala ban penlim ya kamau yong pendeng rei dasan ko lasau lingba ka tiebreaker hadin ka jinga khat da ar la ar. Ka jinga kun final kala long haka te ka juk kasngi hamadan NDSA nong pendeng. Haka First Division ya kanam Best Player la yo do Rishan Dapbon Marwin jong ka Nongstoin FT Best Goalkeeper Penshai Bok Kharit namau yong pendeng rei SC katbay kanam Emerging Player la yo do Evershine Kharbani jong ka Nongstoin FT katba haka Super Division ya kanam Best Player College Show Silbanus Dingan na Upper New Nongstoin Best Goalkeeper la yo do Khubor Walang na ka pendeng rei SC Top scorer la yo du Living Nongrang naga Khliehmawlieh YC katbay kanam Emerging Player kalit show Bankerlang Lingkhoy naga Tisau Pengkelut SC Hakasngi penkut la don lang kinongkit kam ke NDSA kentup yu ba BS Carlor President ba Gordon Marngar Secretary Dr. L Mausor Chairman Football Committee ba G L Sangriang bat kiwe ki belasami ki buskit syakinong ilakai